umunyamurenge cyangwa se umukunzi w'umunyamurenge utazibukira muri New Jerusalem kwa Pasiteri Joseph Mwumvirwa uwo muntu azaba agiye kwibukira muri Mayimayi, azaba yagiye kwa Kongoro, azaba ari kwa mwamuyaya neza kandi amenye kuko arimo gutesha amaraso agaciro amaraso y'abacu. hari umurwanashyaka wavuze ngo nubwo muyaya kuko amenye yose agasaba kamera yandi mashu takizabuza abanyamurenge utabara. Ikaza neza tuyanje munyamakuru, reka turamusaba dukurikira hano kuri Soweko TV ko bisanzwe munyamakuru wanyu Mugisha Joshua. Reka twaramusaho muri hatandukanye, ahubwo ije ni mwiriwe buke ni mwaramutse nanone kandi yasalamu y'abarwanashaka ibagereho. Dukunda abarwanashaka cyane ndetse n'abakunzi ba Revolution Congolaise aho muri hose hatandukanye. Tubaye kaza mu biganiro byacu kandi tunabashimira bwana munyamakuru ko bakomeje kudushikira cyane. Tweka turi kumwe kora imirimo itandukanye mo komantere aho ngaho bakatura musara twandikira mu gikari. Mu byukuri abakunzi bacu ningira kamaro tutabafite ntitwakomeza. Reka rero twinjire makuru yacu ndumva ari ibyo. Yego. Urakoze cyane nkuko bisanzwe rero taduhera mu misozi miremire y'umurenge aho ntahandi mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajepfo. Duhere muri territoire ya Ho Imoye Plateau. Iyo tuvuzeho Imoye Plateau no guhera Inganji ugakomeza kugeza mu Rurambo ndetse na za Bibogobogo aho hose ni muri Bibogobogo niri muri Imoye Plateau. Aho hose ni muri territoire ya Ho Imoye Plateau iyo wowe na ate cyangwa se administrateur gikwera fande gikwerere ese ni Rwamakombe hajya ni Makombe. Twibutsa abantu ko no mugabo ari mu bantu batabaye rugikubita. Genocide ya 2017 itangiye uyu mugabo nibwo yavuye Canada. Afite akazi keza, afite ifaranga nyinshi, abonye ko iwacu washize aratabara rega tumushimiye. Atabara atarashaka yari ingaragu ashakira mu gihugu, ashaka umwana wo mu gihugu. Umugabo aratangaje. Ni ntwari dasanzwe bwana munyamakuru. Twaramushimiye ndetse n'abandi iyo tuvuze cyane cyane abantu bagi bava kure ya Afrika, hanze ya Afrika barimo na n'umuvugizi Colonel Afande Rugabo nawe yavuye Canada. Umugabo cyane wari umuganga muri Canada afite ifaranga. Birumvikana yakoze ubundi hari umuntu wambwiye n'ibikorwa byinshi cyane baturanye hariya muri Canada arambwira ngo yegeza afata ifaranga utotekereza. Kandi afite n'ibikorwa na muri Afrika abantu batamubona hari abagere bamwe n'intuza n'umuntu ufite ibikorwa wiyubatse bikomeye cyane. Ririya ni shaka ryamuzamwe no gukunda ubwoko bwe. Buriya tunashimira uburyo yafisemo gukora ngwana munyamakuru. Nigeze kumana Fanise Matama bivugaho birya bintu byo kuzanirwa abayobozi batabaye mu kibazo. Niyo bazafata ikintu kigisanzwe asanga tibagiha agaciro uko kingana. Ariko abagabo babaye ku rugamba baba bakandida ku masasu n'urufu kandi bagenzi babo barapfuye. Aba bantu bari hari indani bwana munyamakuru habe naho twe nubwo twifuza kuba twagira ico tubona hari muri gihugu ku akazi n'ibindi ibyiza by'igihugu iterambere risanzwe. Ariko buriya umuntu ugomba guhabwa amahirwe n'uyu muntu warwanye urugamba neza hara kuri tele. Abazanano rero nibo bajye bateza ibibazo. Yego ntitugaya abantu bari hanze ya Kongo cyangwa se ndetse no hanze ya Afrika cyane cyane ko ibikorwa by'amafaranga naro birafasha hariye. Ariko ndi wo kwitwaza urufaranga nguje guteka umuntu wateza agahanga ngo rugereranye n'abatanze amaraso ye tizokunda. Noneho hariho abatanze ayo mafaranga bakongera kandi bagatanga n'amaraso yabo. Abo nibo bagomba kudutegeka. Utekereza ko afite ishimwe ringana utumanya muri. Abo nibo bagomba kudutegeka. Kuko icyo baba ariho baba bakizi rwose. Bitandukanye na bya bindi bavuga ngo bagiye gushaka ifaranga, bagiye gushaka utuzi, ngo bagiye gushaka abantu bataye amafaranga atagira uko angana. Reka tuvuge ngo kuba kugwanira kubaho ko banyuma. N'ufite iyo diplome yiwe ushaka akazi bazamucisha ahantu afata amakuru yinjire mu cazi kandi anarahire nateshuka ku nshingano ku neza gacu twese n'amahoro y'igihugu. Nateshuka ku nshingano ahanwe ariko pana kuzana gusa umuntu yewe
barateretse hariya nibyo byagiye biduteza ibibazo. yego Twinjira amakuru yacu ako karagaciyeho. urakoze cyane nayo yari amakuru. Reka turebe ko muri ho plateau nko twatubivuze hazutse muri axe zose kuva mu Kabanje ngira ngo niho hari frontline yerekeza muri Majepfo ya Minembwe. Yego ni Majepfo kandi turaza kureba Majaruguru hose reka tuhari. hose mu Majaruguru. Hari mu Majaruguru hari. Nari mvuze kweze no kwa muri muri Esteri muri burasirazuba ariko hari aho byararangiye ubu nuvuga ngo aduyi asigariye hasi muri Moye Plateau kandi nabwo ntashobora kuzamuka. Byifashe gute muri uko byifashe rero muri Minembwe hagati ho hari amahoro yahangiye gukoraho. Yahangiye gukora icyo dusaba gusa abantu ndetse n'abagira neza n'abafite ico bakora batanga imbuto ndetse n'ifumbire bwana abanyamakuru. Ifumbire ngomba kuzamuka yego hariya harera ariko ngo abantu bihaze mu biribwa ubuyobozi ushakisha ikintu cyitwa ifumbire aho imbuto zizamuke bagenda bapima ubutaka hariya abantu bagomba kwihaza mu biribwa. Akazi k'abagoronome sase karabonetse nguko n'abaveterineri none kandi ubworozi bagende barebe ukuntu babushira ku murongo badushakirega n'izindi nkariya nibi nashoboka gukora wenda ninga amafurizone kashobora kwazi kamwe hariya gatanga umukamo. Hono hari abasanga umuntu kugira ngo ube wahaga amata ubyaje nk'inka nk'icumi cyangwa hejuru y'izo kuko zira nkazi wacu zigira amata aryoshye ariko make dushaka inka z'amata afite qualité ko zira quantité qualité yari sawa cyane ariko quantité igashaka kuba nkake. Rero ibyo byose arabazabitureba AFC twiteguye kuko ufite gukora ibintu byinshi cyane hariya kuko n'umuyobozi yarabyivugiye ubwo ni nyakubahwa byaterenga nanga Corneille Nanga avuga kuko bano bantu twebwe abanyamurenge cyangwa se abatutsi muri ya misozi y'iwacu bagiye bahezwa n'iriya leta kuvuga ngo imyaka 70 yashize dufite independence hari tarase z'imihanda y'abakoloni ariko twe twimwakise ku mihanda. Yarabivuze ejo bundi yari mataha ibintu bibabaje yari mataha urugomero rw'amashanyarazi hariya muri Masisi rwama special aravuga ngo urugomero rufite imbaraga zo kugaburira Nord Kivu yose na Sud Kivu yose ndetse n'ibihugu bituranye. Ubwo ruzagera muri Minembwe nta muriro twahawe na leta nta muhanda twahawe na leta mbese ibikorwa nta gikorwa remezo na kimwe leta ya Kongo yarigera ikorera muri Minembwe au plateau ahantu hari umunyamurenge bazamukaga abashefu baje gutoza ibitungwa n'ibiki byo kutunyaga ariko nabyita nico gihe twabonaga shefu baje gufata inka ibitoro niko babyitaga ni ibitoro niko babyitaga. Mu by'ukuri turi abantu bagiye bahezwa cyane ariko ubu ngubu ndatekereza kuko bimeze neza. Ibintu bijanye n'imirire cyangwa se soko ngira ngo ubu nyine byibuze ibiciro byarahananutse ubundi ukuvuga ngo umuntu yohereje $100 ku mubyeyi cyangwa se ku muvandimwe hariya hari ico zishobora gukora kuko arazoherezaga zikagura umunyu ikiro kimwe n'ikiro kimwe cy'isukari $100 zigashira ariko ubu hari ico zishobora gukora. Kandi none reka dushimira abantu twaretse kwiya mu bushize barya bakataga 40% ngo basabye imbabazi asante ubu ngubu ngo ko barajwa oturu ya 20%. aho ya 20% nayo nibayigeraho nayo ni nishi no kuvuga ngo byibuze bajwe oturu ya 5 na 10 aho byaciye hanganirwa kuko nabo ko bariyubaka ariko uzoreza 10 umuntu uzi woherera amafaranga waba dukurikira we naroheje amafaranga bakamuca amafaranga arenze 10% atwandikire mu gikari n'inimero yacu zirahari uwo muntu tuzamwiyame ni umujura uretse no kumwiyama turi hano gatwa duserukira rubanda two kubaza two mutungira atoke abayobozi bakamufata bakamufunga rwose ni kosa rikomeye ubundi hari agomba kuba hariho to de change igomba kuba ilegal abacuruzi cyane ba transfer bose bagomba kuba bafite igiciro kizwi kandi cyemewe n'ubutegetsi nuko rero bimeze muri Minembwe ibiciro byaragabanutse abantu barishimye n'imibiri y'umuntu dushusha abantu batangiye ko bagaragara ko barasha isabune urareba umuntu ukabona ukamenya ngo uyu muntu ni igikaranyaco ukamenya n'inzobe ukamenya n'abantu bari za Bukavu batangira kugura amastoke bazamura ibyashaririya kuko twamenye ko bizasharaga bari bizakomeretsa abashigari kandi ni ikindi komeye ejo bundi bumvise abarwanashaka badusuye hano muri Kenya baravuga ngo utekereza amezi 6 umuturage atabona isabune atabona umunyu atabona isukari
atamesa atagira gute amezi 6 agashira nta bandi bantu bavyihanganira Imana yakoze ibikomeye uretse nako suku nukubura uko tugira ariko Imana yaratuneshereje kubijanye rero n'umutekano ho plateau usindira ngo ubu ni sawa aduyi yari isuganije muri twatuze mu majepfu muri sud ariko yananiwe gukoma imbaruso yaratinye naho muri este wenda katunayavuga naho umwanzi ari muri Fizi ipfo muri Moye Plateau mu centre duke twa Kananda hari yamanuka za Fizi ndetse n'uramfasha hose Baraka ariko nabwo yagaragaje kuba yazamuka bisa n'imunaniye gusa makuru dufite nuko ejo nejo bundi hari indege zituye muri Bujumbura zivuye Kinshasa bivugwa ko zazanya abantu baje gutegura urugamba ndetse n'ibikoresho kongera kuba ngo gusa ntibizabakundira bakwirema bagasohoka kazamuka muri ho plateau gusa bazakamika imasa sinzi ko bizakunda gusa andi makuru ahari ingabo z'u Burundi nyuma yuko zivuze ati tuzarwana mutaraduha imbundira iriya CH4 yabarashe ruhina mavi kabarasa kwa Rutaganda ikabarasa Pwezero bajya mwagiye mubona ndetse n'imbunda kabuhariwe zari hasi ku butaka baravuga ati nta bikoresho dufite byose guhangana n'abari abantu turanze noneho kolonelo uyobora urugamba harani Jonias agaragaza gutanga raporo i Burundi i Bujumbura avuga ko abasirikari mu buryo bwose banze kurwana ibyo bintu batarabibona kubabwira rero bazamuke Pwezero kandi ntibakunda none kandi nibyo bahuriye bwana munyamakuru bitoroshe babura imbere n'inyuma makuru dufite nuko ubungubu abenshi batangiye gushika sinza aho leta bariba yanza bapema ariko amakuru hari nuko ingabo nyinshi z'u Burundi zikomeje gushika zija muri leta tabara ahubwo bikabigaragara ko neza ndayishimiye natareba neza ziriya ngabo yohereza muri Kongo ejo zishobora kumurasa zikava muri FDNB zikaja muri n'ibintu bibaho cyane mu FNL ya Zabampema ngira ngo babone ko ni FNL ya Zabampema na FNL ari FNL na leta tabara nukuvuga ngo ashobora kuba yibwira ngo ngiye kurasa ingabo za AFC kumbe kwaragemurira rebellion z'u Burundi bwaca za ngabo zikamurasa ni ibintu bibaho cyane ingabo zanubwe n'ubutegetsi cyangwa se n'umukuru wabo ariwe chef supreme Evariste Ndayishimiye bavuga ko yabicishe cyane kandi imishahara yabo twabaga makuru ko yariwe imishahara leta ya Kongo yabemereye siyo bahabwa ibyo byose biratuma bari abantu bamutse hariya badasubira kugaruka mu Burundi ahubwo bakagaruka baje kuri iyo mishasha yego kuri iyo mishasha nanone biravuga ko nyuma yuko AFC M23 twigwana babashe ko kwita bidasubirwa hari muri duce twaza este ya Minembwe tuvuze Pwezero kwa Murima Nguri ukikefo ndetse basaba bakubita n'umundi mu duce twa Kabanju twatibewe n'uwitwa Ngomanzito murabizi ko no mu jeunesse wa kera hari ya muri kagace nibagiye agaba ibitero bya Rugezi ibitero bikomeye anyaga n'inshi z'abanyamunege muri yax ndetse yaje asimbura witwaga ngo ni Brown sorry Brown hajya gatumutambuke yitwa ngo ni Njwapa niwe wari uhagariye Mayimayi baza kumurasa uyu nguyu yahita musimbura kuva ubwo uyu mugabo ni uyoboye ico bita FABB Force Armée Biroze Bishambuka no Biroze Bishambuka kwatumva ico bivuze niyo uvuga ngo ni ushaka bisambuke bife akazi kiwe saga kubaka nawe barasaba kubaka nyamba bagera bageze hose bagatwika bagasi rero aya makuru akavuga ko bo basubiranye mu ndavuga ingabo za CNPSC Ngomanzito ari yakutumba FABB na yakutumba CNPSC na yakutumba bati ni muje kuri front namwe ni mugeni twajamutse namwe ni muzamuka no ngo bageraho ngaho baza no gupfa amabariyeri ziya migozi urabona kuko ubona amabariyeri hari arimo muri hara kuri Tanganyika umuhanda wose umushasha kandi ya mushasha wose ni uwa CNPSC yakutumba no ubundi bikavuga ko iyi FABB bari ifite ingabo nyinshi kuri ubu ngubu
kuruta SNPSS. Iyi FABB ya Ngoma Zito ikomoka mu Rurenge na za Mirimba afite isore nyinshi cyane ndetse ariko noneho umushasha n'uw'ababembe. Noneho baravanze birumvikana babingabo bitwa ba reserviste bagendaga bakora ya migozi yabo amabariyeri. SNPSS iza kwitera hejuru usanga amabariyeri yuzuye aramura umushasha ara ya FABB. Okay. Ara ya FABB. Ndetse habaga n'indi mayimayi yakajya kagabo kapfuye kitwaga Ebuila. Kara kabembe ariko Mutetezi ariko yakoranaga hafi bya bugufi na FABB kuko bose muri yo plateau. Mutetezi we yari wazamibunda za Gipupiriya. Yagiye abana cyane na FABB. Nawe urabizi kuko yazize umugozi. Ubwo Brown Major General Major waruvuye mu Abubi nawe yaje kwiyunga muri leta. Hamusanze baramuhamimisha amasurinde runaka shira imbunda asara gatoya ndumubuyu nanjye ndumu reserviste vuye iwacu zakabambari je kuvugana n'ubuyobozi naje turaba reserviste turwanye umunyarwanda turwanye occupation ati sinkuzi aho natetuka amenye ariko yatubwire neza Brown aba mwisasu arakaraza Mutetezi kabakarage ajya kuri wa mugozi. Iyi migozi rero yabaye myinshi yara mu muhanda. Noneho na leta ngibwira yakutuma kuko ni uhagarariye mayimayi zose muri Sidiki baravuga ati uriya mugozi nti tushaka kuratukisha igihugu kuratukisha ingabo z'igihugu kora zisuzuguza kuko zita nta bariyeri riba mu gihugu hagati. Yavuze akantu gakomeye aravuga ngo leta yamutumye ngo se isobarire mugiye abaturage bagira aho bavuga ngo ahubwo ngiye tubone inventory. Nubundi niko bimeze nuko bararira ahantu hose zaho bira za Mwenga ko barahamagati ni mudutabara. Nukuvuga ngo ku birometero nka 25 cyangwa 6 haba hari imigozi itari munsi y'7-10. Donc Gisagitera amaze kumenya neza ko abaturage bari muri Baraka Facebook bari kwifuza inventory. Nubu ko barayifuza kubera amateso nubundi ntibarareka. None ahita atanga itegeko kuko izi yabarire zose bazitwika. Baratwika urumva rero SNPSS niyo yakutumba kandi nanone kandi yakutumba niho hawe n'ubundi ububasha bwa Sidiki ukuyobora abareserviste. Noneho iyi mission yaje kuyiha uwitwa leader ni secretary wiwe bamuhana imodoka za leta zo kwenda zimufasha ndetse na FARDC bagemo na mashusho. Noneho ko bagendaga batwika imigozi ingabo za FABB ziza kurakara bageze muri Fizi za birozo bushambo muri collectivité bashikarangwa aho muri za Fizi baza kugwa muri ambushi ya FABB. Esa abashikarangwa n'ubundi bwoko abashikarangwa n'umurara w'ababembe n'ababembe baza bikubita kugutugwa ngo beneyis abashikarangwa bakagira n'ikiburi cyinshi cyane abashikarangwa akabashimya kandi biki imirara yabo urumva abakoroni niwe babiteye batwatse ubutwari tw'abanyamurenge babuhabare ariko se umva ni ikibazo gikomeye si ibya none twanzwe kuva kera bangaza bakayira bari bumva ngo ni ba Rumenge je pense kayira no wakera Rumenge niba baramutahe abandi hari mu Rurenge kwa Nyanzogeye abantu bazagera tubwira abantu amateka nyira natwo twisunze ba data ariko niko byagiye bigenda buriya twafite amasheferi menshi biranga bayabatse bose barayatwatse ahubwo na za masisi hari ubona nako mu za Rucuru uriya bitashize urungu se kuba bankunda nawe yaje kwamburwa ubutware bwe buhabwa umutu witwa Ngondezi ariko bihereye kushusho ukuntu uno muntu agaragara byari ibintu bari barabipanze ko bazadukura muri Kongo bakatujana tutazi mu byukuri noneho ababembe kuko bari bahawe ubwami n'abazungu bafashe imiryango yabo barayigabura bagabura igihugu kaho ari cabo bonyine kandi tukirimo rero FABB itegambushi SNPSS bararwana usaba ko duhari no dufite no ko FABB mushaka ko yaratakaje abasikari benshi ndetse no ku ruhande rwa SNPSS bakaba ko hatakaye abasikari babiri nuko bimeze rero ni mayimayi s'abasikari n'amabandi abiri ndumva rero wenda muri Minembwe uko bimeze ahandi hose ni amahoro. Yego reka tunyarukire mu mujyi wa Bukavu aho nabonye ubuyobozi delegation ikomeye cyangwa se delegation y'icama ya AFC iyobowe na secrétaire général cyangwa se secrétaire permanent wa AFC Benjamin Mbonimpa yari kumwe na porte-parole y'icama ariwe Lawrence Kanyuka baseseka mu mujyi wa Bukavu.
ushe twababwiye kuko ibikorwa byose bijanye n'amashuri ya leta za kaminuza ndetse n'ibindi bigo bya leta ko bijanye na education ko icitwa ekonomi cyangwa se umutungo ni imitungo imari umutungo w'ibigo by'amashuri ya leta activité hasohotse itangazo mbere kuko activité zijanye n'imari ihagarara yose nta munyeshuri wishura nta uhabwa risiti konti nta transaction nimwe ishobora kuba ndetse gaba n'indi mitungo isanzwe y'munatire amakompiyuta ibintu ngibyo ibintu byose uko raporo yari imeze bavuga ko nta kintu kigomba mbese nta yindi raporo igomba kuba hagati y'itangazo ryabo n'iki gikorwa kigiye kuza rero mbona impa yahageze Benjamin icyo agiye rero gukora n'ubushinga ubundi buyobozi usha barabunomye wenda barabunomye n'ukushyira mu nshingano kuba inshingano no kubishyira ku mugaragaro kugira ngo iki gikorwa rero cyangwa se iyi secteur ya education itangire ibopere kuko byaba bisanzwe nuko bimeze rero ariko ashobora ko byazamenyekanye neza ko harimo ubujura bukomeye bwabimo bukora muri zira secteur cyane ko abari basanzwe baziyoboye bari bagifitanye en contact na Kinshasa. Reka tunababwire kuko ubundi kugeza no muri Minembwe siyo kure si urugamba rugeze no kuvuga ngo education muri Minembwe yashafite ukuntu ikorana na Kinshasa none ntibibe mu muco ariko rero ushaka gutanga umuco ahantu hose yabaye libere niyo leta n'ubona amafaranga yakora na ya leta urumva n'imishahara ishobora kuva muri Kinshasa ikaza igahemba barimo yumvikana niba leta ya Kongo koko igifasha abana muri Kivu nk'abakongomani ariko ndabagwa bashobora kwemera amanyanga ngo akomeze muri education n'ubwo isa kaho gifitwe na Kinshasa amadiplome arashaka Kinshasa n'ibindi bikorwa byose kandi Kinshasa ikiyoboye education muri Kongo yose birumvikana ariko hafi se tushobora kwemera kuko ibindi binabaye hano bikava gusa twibutsa abantu kuko no muri Goma ba lecteur benshi bagiye bakurwaho cyane ko hari n'abayoboraga ibigo barahunze bari Zambini nabo kwa birashoboka kuko hari abayobozi muri education bashobora kuba bari za Bujumbura na za Uvira n'ahandi bahunze na za Kinshasa abo rero abenshi nibo barimo kugenda basimburwa ntabwo abenshi ari abari hara muri Bukavu ahubwo abenshi n'abagiye bahunga ubundi cyatumaga bahunga suko babaga batinye ngo FCR batwara nibiri bavuga ati wenda barafasha bazasubira ejo akazi no kwikeka teje akazi kazanashira cyangwa agashara leta gahagarike ibintu nk'ibyo bagenda birwaka nyuma y'abakoroshari nuko rero bimeze muri Bukavu reka dutegereze wenda ariko ibintu byagiye mu buryo harano gushira ibintu muri gahunda cyo kimujanye turi kugenda dusa n'abanyaruka turi mu kwezi k'umunani ndetse turi no mu cyumweru cyo kwibuka abacu baguye mu Gatumba bazira uko baremwe bicwa n'abagagumbye kuba babacungira umutekano hariya abanyamurenge bose ku isi bari mu bihe byo kwibuka inzirakarengane zaguye mu Gatumba muri ku itariki 13 z'ukwa 8/2004 ubushize twakoze ikiganiro dukomeza guhonya bamwe mu banyamurenge bakomeje kugenda bavyitwara nabi bapfuza amaraso y'inzirakarengane bakabibuka mu buryo budakwiriye butanahesheje ishema ubwoko ndetse nabo twibuka nyuma yabwo tuza kubona ko hari abagiye basa n'abarekebisha bagakora umurongo w'abandi abo twarabashimiye kandi dukomeza kubwira n'abandi kugira ngo bubongere kandi mu Bwongereza wenda uko bimeze bo baravuze ngo akabayicwe n'indi koga hariyo nk'abatohinduka ariko reka dushimire kuko byibuze ryatangazo ryahindutse ndetse ngire ngo bazibukira hamwe n'abandi byari bitaba confirmed ariko icyo twamenye nuko hari ibyo n'inyito y'igikorwa bari bahinduye kuko bari banditse ngo ni massacre baza nibaramuka batibukanye n'abandi tuzaza hano kuri kamera dusoye tuvuge ngo umwanzi aracari wawundi kuko uyu munsi rero nahingize ngo tunyarukire i Bugande aho nta handi ni mu gace ka Zambarara Barara na Kivale muri na Kivale ni iki kivugwa ku bijanye n'igikorwa cyo kwibuka cyane cyane muri Gatumba Foundation ndetse nabo twita ko bataye murongo ariko ndi banagira n'isoni mu byukuri bano bantu bakomeje gusa nabigomeka n'amatwi mabi menshi cyane ngere ngo hari wenda nuko taragira n'igihugu
ariko nanone kandi iriya impunite yagiye irangwa muri Kongo niyo yoroye ibi bintu byose. Baravuze ngo udakubita imbwa hajya ngo udakubita imbwa bzorora imisega. Siko bazavuga. Tuvuze ngo bani imisega. Ariko umuntu w'umugabo uteshuka akaba mu murongo w'abandi bagabo. Agafata igice kimwe akakigumura. Twavuga ko tugira ubuyobozi bumwe bwa gakondo. Yego. Ku isi yose. Uyobowe na Kazinguvu Uyobowe n'umusaza Kazinguvu. Ni uyoboye imiti kandi bwana munyamakuru. Iki kintu cyo kutayoboka kuri bamwe mu banyamurenge. Kiza gihora kidushira mu kaga. Tuzoreka kukivuga. Iyi gakondo ku isi yose nibarizwamo mitiwalite zose z'abanyamurenge zirimo z'amahoro, za Siberika, ku isi yose bakabayobowe n'umusaza twubaha witwa Kazinguvu. Niwe abasaza b'abanyamurenge ku isi yose n'abasore n'abana n'abagore bavuze ati tuyobore tuje imbere. Ubundi buyobozi butandukanye n'ubwo si ubuyobozi bw'abanyamurenge, ni ubuyobozi bw'abagomutsi. Hano rero muri Nakivale habaye igitangaza ko hapanzwe cyangwa ejo niho hasohotse amatangazo, ejo bundi birumvikana amatangazo abiri yo kwibuka umunsi umwe, kwibuka za nzirakarengane zacu twese, ariko bigakorwa n'ubuyobozi bubiri mu nkambi imwe. Hano haraza kuza izina ry'umuntu witwa Mukiza Innocent, haza no kuza izina rya Pasteur Emeline Nyanduhura. Nanone kandi turaza kuvuga umugabo witwa Rutonesha Moise ari wagarariye mitiwalite hari ahantu cyangwa se gakondo. Nitumara tuje no ku makanisa tubwira abantu. Itangazo rya mbere ryatanzwe na Gatumba Foundation. Ibikorwa byo kwibuka Gatumba cyangwa se abacu bazi uko bari muri Gatumba byashinzwe umumama witwa Emeline Nyanduhura. Ni umupasiteri. Nanone kandi ibindi bikorwa z'abanyamurenge byose hariya bikaba bishinzwe umuntu witwa Rutonesha Moise mitiwalite. Aba bombi rero bari kumwe. Uyu Rutonesha itangazo atanga niryo akoresha niryo Nyanduhura. Niryo Gatumba Foundation. Niryo gakondo yakoresha ku isi hose. Aba bantu rero bakaba Mukiza Innocent ugumuse rero kuri Siberika, agumuse rero kuri Gatumba Foundation. Sino nzirakarengane bano bana bacika 10 cyangwa bacitse ku icumu rya Gatumba. Yego. Ababyeyi bacitse ku icumu rya Gatumba bafite association kandi iremewe iri registré muri association ziro ku isi. Ifite ubuzima gatozi uyu muntu yo mureka cyane agafungwana n'inzego za leta ya Uganda. Uyu Mukiza Innocent ariko kuko abanyamurenge benshi bakiri mu mandazi ivyo ntabizi. Niko juzaho cy'umuntu akakubita ingoma, pasteur akubita ingoma, undi akubita ingoma ngo nafunguye kanisa ngo bashaka ngo bankurikire. Uwo muka uzagenda ushira kuko turi mu gihe cyo kujijuka kameme mico umuka ubugumutsi mu dukanisa, ubugumutsi mu bwoko, mu miryango byahoze wowe nari mu gisirikare ndetse binatugeza kure. Ariko kuko turashima kuko ubu ngubu ibintu bitagiye gufata umurongo. Itangazo rya mbere reka twisome. Itangazo rya mbere ryatanzwe n'uhagarariye Gatumba Foundation wari Pasteur Emeline Nyanduhura, ari nawe uhagarariye ibikorwa byose byo kwibuka Abanyamurenge bazize jenoside yabakorewe mu Gatumba mu Burundi. Muri iryo tangazo Gatumba Foundation imenyesha Abanyamurenge n'inshuti zabo ko ku itariki 13 ubwo nejo mu kwezi kwa 8 26 ari nabwo twabuza abacu ku itariki 13 birumvikana ku isaha ya 6 y'amanywa saa 6 z'amanywa hazaba igikorwa cyo kwibuka kikazabera ku itorero rya New Jerusalem. Umuntu uri muri Nakivale utazibukira New Jerusalem uwo nakagara ni umugumutsi. Ese New Jerusalem si yayindi mu Bongereza? Oya ni Jerusalem makabe nako turayifite hano kandi ari ya neze ko mfite iyo bavuze ngo Yerusalemu sha ura mugabo iriya ni tuyifite se New Jerusalem aragidura yowe n'umushumba Joseph umugabo w'imfura cyane dukunda. Ariko si yo iriyo ziratandukanye abe nawe ubwawe ikora ugahita New Jerusalem. Mu by'ukuri noneho umunyamurenge cyangwa se umukunzi w'umunyamurenge utazibukira muri New Jerusalem kwa Pasteur Joseph Mwumvirwa
uwo muntu azaba agiye kwibukira muri mayimayi, azaba yagiye kwa Kongo, azaba ari kwa mwamuyaya neza kandi amenye kuko arimo gutesha amaraso agaciro amaraso y'abacu. hari umurwanashyaka wavuze ngo nubwo muyaya kuko amenye yose agasohoka kamera yandi mashu takizabuza abanyamurenge utabara. ni apotre apotre, ariko apotre turamukunda, afashije ubwoko buriya na counseling, buriya no gutuma abantu bishima bagaseka muri bino bihe by'umubabaro twahuye nabyo ni ingenzi cyane cyane. Yanavuze akagara, akagara umuntu utazibukira muri New Jerusalem kwa Pasteur Joseph Mwumvira amundi akivari, uwo nguwo ni umugomotsi, ni umunyakagara. Itangazo rya kabiri rigira riti, irya kabiri naryo rikagira riti iyo gano none ryo rya rindi rya fake. Ku rundi ruhande iri tangazo ryatanzwe na perezida witwa ngo ni Mukiza, ndango ryo turisoma ryose wese ndisoma. Uyu nguyu rero ikintu gitangaje ko arasaba abantu amafaranga ngo yo kwibuka, ngo begeranye imisanzu ngo bibuke. Ese baribuka na ba nyiri kwibukirwa babo aribo Gatumba Foundation batavuga rumwe, ahubwo ko baribuka abandi, badafatikanye mu gihe abacitse ku icumu badafakanye n'abacika cumu, kuriya ni ukubasogotana, ni ukubakora mu gisebe. Aho iryo sindi soma cyane, reka tubabwire ngo umuntu wese uri munsi y'umugabo witwa Mukiza, Mukiza Inosa iwe rero ngo yabiteguriye ku ikanisa ryitwa ngo ni Emmaus, hari amakanisa menshi, ikaba riyobowe na Bishop Lewis Muhoza. Bishop Lewis Muhoza araho gutanga ikanisa bwana munyamakuru, ubwo turamushaka mu mare warashaka. Ese abapasiteri bimeze gute kwezi? Bazaba udufaranga futemo ni n'abagabo bameze nka Bishop Joseph na ba Dr. Musinga b'imfura, ariko tukagiramo n'abandi bameze uyu mugabo baraza kutubwira amakuru yo muri commentaire cyangwa se mu gikari, no batubwiye ngo uyu Lewis Muhoza watanze kanisa kugira ngo abagomutsi baryibukiremo, byumvikane ko nawe ari muri iyo side. Ukwibuka niho gushinyagura, kugira ngo abagomutsi baje gushinyagurira abanyamurenge muri kanisa ryiwe. Uyu muntu ninde? Reka dushimira nabone ubuyobozi, kandi naryo gitarike nizazindi n'amasaha ne yayana. Umunyamurenge uzibukira muri Emmaus kwa Lewis Muhoza, uwo nguwo ari mu ruhande rwa Kongolo, kuko imiti wari tubundi ni ya Kongolo, ni warusanga yiyoboye, ari mu ruhande rwa Fabe ari kwa Ngoma Zito neza cyane, ko twamenye ko n'ubundi imisanzu yabo ija muri Fabe na SNPC rwose. Siza drone sibirwa ni za drone birwa bagora zo kurimbura abacu. Ndumva wenda inkuru ariyo yasoza makuru yacu, ariko dukangurira abantu, ndetse ahangaha niho vuga ngo dukangurira abantu kugira ngo bamenye umurongo barimo bwana munyamakuru. Uri mu murongo muzima. Abanyamurenge ntibagira ubuyobozi bubiri ku isi, ntibuzonabaho. Dufite ubuyobozi bumwe, hirya yabwo uzazana ikindi gikorwa tuzamucaha tunamutesha abantu, ushaka kujana nabo zajane nawe. Ariko bamenye tumeambatana vizuri, abantu bamenye tese uyu muntu turi inyuma ye ari muhe murongo, ari mu murongo kwiriye w'abanyamurenge cyangwa mu murongo wa Mama Zito. Uzatubwira n'abantu ko tazogera imirongo ibiri. Dufite gakondo ihagarara abanyamurenge bose ku isi, ihagarariwe n'umusaza Kasi Ngufu. Tukagerana na Foundation Gatumba ihagarariwe ajya yitwa nde, ni Desire ndetse n'ibindi izina. Nuko igihe cyo kwibuka hariho na icyo tutakwirengagiza, hariho abantu bagiye nka ari fondation y'Abiyogobogo, bose tuzabikira rimwe. Nanone kandi hari n'abantu bashobora kuba baragiye bagwa mu duce dutandukanye za Shabazahe, icyo bakora cyose n'abari gupfa kugeza ubu organisation cyangwa se association bashobora gukora ati twibuka bacu, twibuka amateka yacu. Hari abanyamurenge baguye ahantu hatandukanye muri Kongo, bigapfa gukorwa mu murongo mwiza uri munsi ya autorité cyangwa se uri ubuyobozi bw'ubwoko, aho ni sawa. Kandi iyo twibuka Gatumba duhera neza kuva 96 bacu bapfa, habe na mbere no muri Murere dufite abantu baguye muri Murere benshi cyane. Na amateka genocide imaze imyaka hafi 70, nawe hera muri 64, ndetse bavuga ko ari muri 14 abazungu bagiye babikaruma
ariko nanone kandi abazungu bagiye twatagiye kwicwa kugeza kuri none. Nanone kandi nabonye aho uyu mushumba Pastor Emeline Nyanduhura aho yagerageje kubasaba ndetse anatanga n'umuco ku baturage bose banakivari avuga ati turasaba ko abanyamurenge bose bafite gahunda yo kwibuka abacu twibukira mu murongo umwe twese. Ubu utari mu murongo wa Pastor Emeline Nyanduhura uwo ni umugomotsi. Ni umugomotsi kandi ntibafite nk'ibizoroshe. Yego. Turabahonyeje rero abo abantu bari na Kivari, abantu bari Zambarara wenda baregeranye hose, abantu baje mu murongo umwe, abantu birinda amacakubiri. Hari umushumba umwe nabonye no warashamburiye cyane, aravuga ngo izo bintu ashamburiye ngo wari umuzimubi w'amacakubiri ari kubigwa n'abanyakagara. Yaba naje nari mbonye yo mpano wa. Yashamburiye ibiheko bitatu z'amacupa muri iryo kanisa. Zakanya n'akagara. Ndetse hari amakuru ko ngo ni za Kingungu. Birazwi. Gusa baratuye dukoresha izina rya Kingungwa bo ni se wamuvyaye ariko uyu ngo ni de cyangwa tru ariko mu byukuri ise wa Kingungwa ni umugabo wifura waranzwe. Iyo tuvuga Kingungwa ni Kingungwa fils apana père bari atubwiye ko bizari yizana cyo tumenye ukuntu twabivuze ariko tuba tuvuzura musaza. Ura musaza yarwanye ku banyamurenge kugeza igihe ngo bahamagawe n'ubuyobozi bwari begerare zabuzura ni za mushaba hariya. Igihe cy'akarengane katari koroshe batugirira nabi komanda ngo aravuga ngo agera ngo afunga kinyona mimi nisembe ariko ngo yageza atagura cyane uyu musaza ariko abivuga yabigiririye kugira ngo nanone amubwire. Yari umusaza w'imfura kandi wagira ubwenge bwinshi cyane aza kubyara kiriya kintu tutaza yaraguye ariko ibiheko birimo hariya ngo bavuze ko ari byiwe. Muzo biheko ngo nibyo tugara kugira ngo abanyamurenge bakomeze kubamwo bici utugara ko turakoresha imbaraga zikuzimu. Ayo ni amakuru ahari ariko ntibazanesha dufite nagira ngo nta muntu ushambura iwa mu Kagara haru cyangwa usenga haru ariko se wose muri murongo mubi bigakunda. Abanyempano bose n'abarwana shaka bazaza babituma noneho tugire ute tubifate. Urakoze reka dusoreze ku itangazo n'ubundi rya Nairobi ko niho duherereye cyangwa se Kenya twibutsa abantu ko kwibuka abacu bazize jenoside mu Gatumba ari ku itariki 14 ubwo ni na 5 ahitwa Nairobi Kisiani ubwo ni hagati ya Umoja na Kayore kubahazi cyangwa se kubatahazi saa 3 za mu gitondo. Abaturage bose bo muri Kenya barasaba kuzaba bahageze. Umuyobozi ni Eric Gategeko yego niwe washize umukono ku itangazo. Kenya ntizigorana. Kenya ni nabarwana shaka guhera ku mwana uvutse kugeza ku mukecuru n'umusaza. Tuzitabira igikorwa n'icacu tukomeza no kwiyanganisha imiryango myinshi ndetse irimo hano muri Kenya yagiye ibura babo hariya muri navuze Gatumba Foundation ariko harimo na Biyogobogo Foundation bose yego gahunda nimwe kuko twese umugambi n'umwe ubundi nta munyabiyogobogo nta munyamirembwe nta munyarurambo bose n'abanyamurenge. Biyogobogo hari abana b'abakobwa bagiye benshi cyane bakiri bato baratekwa. Makuru dufite nuko bagendaga babambura abavyeyi barimo kwicwa. Hari nabagiye buherero kugeza n'ubu nyine ntibaraga babaye abagore b'abatanzania. Nukuvuga ngo bari abana babajanaga abana bato cyane b'abakobwa. Hari nabo batwaraga bashutse akavuga ngo reka muje kumurera. Ikintu kibabaje nuko bari basaza bawe bagiye batwara bari abana ngo bashakaga bafite imyaka 6 10 11 9 akanarambirwa nuko umwana akura. Yaramwambuye abavyeyi akamwicira bicaga abavyeyi bagafata abana ngo bagiye kubarera. Akarambirwa nuko n'umwana akura agatangira kumwangiza umwana afite imyaka 6. Ngaye guko rero reka dusubikire hano Zurunga TV ndetse n'Isubeko TV nakagenda kagaruka ariko kandi dukomeza tukashishikariza abantu bose abanyamurenge bose bari kwisi yose ko bagomba kwizihiza kino gikorwa kandi bakacitabira ku bwinshi. Intego nimwe no kwibuka abacu ariko kandi twuniyubaka. Twarimo na za message cyangwa se za memo twiyubaka twirwanaho memo zo kwamagana twirwanaho twiyubaka kandi twirwaneho ibihagazemo neza. Ega nta wundi muntu uzaza guha umunyamurenge agaciro usibye umunyamurenge ubwiwe. Turahagurutse rero kwiha agaciro rero nk'abanyamurenge. Nakagaruka urakoze cyane. Reka tubitse ko kuri mikoro mwari kumwe nanje Cubahiro Alex n'abandi mwana w'umugabo none kandi kuri screen zanyu za kamera murabona Dr. Nindi hari Nimugisha Josh umwana y'ururenge. Mwana y'ururenge turi gutaha mu rurenge vuba uzagera. Imbaho mbaye mbivuga ko neza village natale yawe
kuri ganja gutya abantu bambutse ganja basuhuye inka bose ndabaramukisha. urakoze cyane turabashimiye. Nakagaruka Nakagaruka. nawe utamurakoze.